Kubor nag-slem jong udongsan Hima. Ngapek nga keren ya di Hima Malik mah. Mentaban set up kano resort ke guest house. Menta mendai shoot tang ke no si na orang basno. Abio so ke no si na si. Jingkali menta Lada ya kita. Ban ai kamai jam ya pun samna jumi. Bonwan ra revenue ne jumunto ya kejela jumi. Kata-kata ki permission abio. Atau ban set up kini ki cook factory. Ni kuat antip ke. Nampak this council layu anem kajing. Ka clearance la ne kajing bid. Malada ka this council kamdam bor sukum kini ki industry atau melakukan telur ya ke bor jong ka this council. Nomor lada ki day jong ki tribal ru yo. Lada ki day ni ki wi ki cek pendri ki rulu. Minta amde belapan khidmut ki ai. Minta lada phimut ban sing kanu no kangki. Lada ki day na ka cek pendri jungi. Kemut yang dia katakan trading license. Tinggi kuat penting hukum kini. Layu anem ke clearance na poka district council. Tisu snupok po mana ba naklamio pagkali ya po house nomor ba kami na yen ka blok poisa do palat semer. Mamla semua po markaci blok kesurok. Aduh nak berselong. Kini cook factory gibon hamne kasih hel disekonsel ngam datte bahat tak kadang ibu ke cekeli kamut bangin sebu supplementary card lada don ke layo clearance kanu teli ke layo telada ki bakhamio kanu teli sudah tadi ni saya yo biang aport teli apa lada piong ba ka NGT kelakang nanti Dewiong teman-teman kini ki cook factory kiyo Dewiong pat Naei ba penkelas cook marka sarkar ko om jon jengti Dewiong ya ndon jengti Dewiong ya teman-teman ka jingkali bangin sebuah supplementary lada kila ajing bit niatip pai ba bagi cook factory kita nomor kini mentawat ke Supreme Court kelas state ya ka hukum jong High Court ban Khang ya ki cook factory to kata kadai ya ka jing Khang jing syak ban ple ban penia cook factory jing bom syak ban penia kata kadai dak we ke jing kali menta kalong ba apa piong ndan jing ti Dewiong ndan jing kit Dewiong menta nang no kini cook factory pat ki Dewiong